الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون Maksudnya maka hai công tao mà ta tay ta nyu yakni mengamasam nan faulaika humul muflihun maka phau nyu nan ye phong agang kong hau chnu yakni meng Allah Subhanahu wa Ta'ala to ti hagai akhirate tatul hau surga meng Allah Subhanahu wa Ta'ala ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون maka hai công yul matak tay ta nyu yakni meng amasiam nan faulaika allazina khasiru anfusahum maka phau nyu nan ye phong agang công khat pa gu phau nyu anh fi jahannam khalidun phau nyu to kakal dalam neraka jahannam cho nên dalam dua ayat ni ayat tisa Allah Subhanahu wa Ta'ala hau hi pachbai ikan mai patrai meng sifat ataupun lក្ខណៈសម្បត្តិផងអាកាងកងទទួលហូបពុឆ្នៅមកAllah Subhanahu wa Ta'ala ទទួលហូបសុរកាមកAllah Subhanahu wa Ta'ala តទីហាកៃអាខិរ៉ាទេញូនយាផងអាកាងកងអាម៉ាល់សៀមផងញូទៅនឹងគឺត្រោកជាងអាម៉ាល់កាយ៉ាជាហេតុកងងាក់វេផងញូទទួលហូបពុឆ្នៅមកAllah Subhanahu wa Ta'ala Dan dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala hau hi pachbai ikan mai patrai mong phong agang kong khat bong to ti hagai akhirate phong kong tamau no ti dalam neraka jahannam nyunan ye phong agang kong amal xem phong nyung kwe nan cứ yul chieng amal ya chi het kong ngak we phong nyung kwe nan phot khat bong to ti hagai akhirate maka hai nan hatian Islam kong lo hormat osha pung prai wa trai hong ngak hatom amal kong sale សង្ឃឹមលែអាម៉ាល់របស់ត្រីពនិនញងៈព្រៃត្រោទីងំតាក់តៃអាម៉ាសៀមរបស់ត្រីតទីហាកៃអាក្រាតេអន្តោងាក់ព្រៃរូបត្រីពនិនទទួលហូបពុឆ្នៅមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទទួលហូបស៊ុរកាមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡា هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين